بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Mahuli lumatun kita niyo papangadjian bago tumaalok pasunan sunanus salah, mga kasunnat-sunnatan halom sin sambahayang. Nalilay na to na silima bay in kasunnat-sunnatan halom sin sambahayang nabahari atas dua parakala. Ang pagtawa kun sunnat ab'ad bang katinggalan sujuran siya sujud as-sahwi. Naka na to na yadto sunnat ab'ad amunain tashahhudul awwal ibansin qunut asambahayang subh. Imbihaon lumatun kita niyo pahayat biasin kita niyo hata min kaya susulat yan hayatus salah, mga sunnat hayat. In sunnat hayat la yujbaru tarkuha bisujud. Bang siya kalupahan katinggalan si magsasambahayang la yujbar, di mo na tupakan sindua sujud, di na ko magsujud sahwi sabab in siya hat hay'ah. Nabang sa upama tiuod sin magsasambahayang siujuran niya pa sujud sahwi, sining katinggalan niya hay'ah, kahatihan nin hukuman siujuran niya pa sujud sahwi, laung sim mga ulama batalat salatuh, mabatal insambahayang niya mabatal insambahayang niya. Laung ta biasin mga hayat in pagangkat sin lima, yan sunnat hay'ah. So upama wala siya nakasintak sin lima niya biha, nakayan sadya siya Allahu Akbar diretso. Sa kalikay nga tanin hukuman sin inyaon hay'ah. Pagput niya ini, paghinapusan, before siya simalam, siyujuran niya sahwi. Unin hukuman sin sambahayang niya. Nawang niya tiuud. Kaingatan nin hukuman sin bihag to. Long sim mga ulama, kabalikan ko salawat, batalat salatu, ba'tal in sambahayang niya. Tabi ho, ba'tal in sambahayang niya. In pagsujuran sahwi, amura in sunnat ab'ad, in sunnat hayat, di siya sujuran sahwi. In sunnat hayat mataud ang putag pito in taud niya. Di tanyo maka hang kalingkod ang kamo in panglingkuran biasin amo in dumini sumakawa pila-pila na sadyain amo in long tabihan hitawfiq kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari kaya sulat ko halawh biya 70 taon. Insyaallah ta'ala ka na panatuman in amo in nakapid. Isunod na tuman biidnillahi ta'ala. Muna in sunnat hayat yaong ko kaya sulat raf'ul yadayn inda takbiratul ihram, inda takbiratul ihram. Hati niya pag-angkat sindua lima.
'inda takbiratil ihram, doon hapag takbir al-ihram. In pagangkat mo sin lima, waktu kau imian Allahu Akbar, takbiratul ihram, in hukumannya sunnat hay'ah. Sunnat hay'ah. Biyan din in pagtakbir, in pagangkat sin lima. In lima mo, bangkaw amuin simintak sin lima. Suway sila amuin maksyufatain biubuklad bihan. Bukun siya amuin kiyukumkum biubuklad. Sarta mufarraqah tafriqan wasatan. Biya mo bibihan. Bukun mo isablialang langtud. Bukun mo amuin biya bibihan pi pagpipikit sa haut. Naam. Harap siya pa qibla. Allahu Akbar. Naam. In lima mo, amuin duhul gulamay niya ini, muhadhiya magtupad siya ibansin tainga. Kurang-kurang inggi tungan sin lima mo ini magtupad isa bibansin abaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tumagna, impagyan mo Allahu Akbar, suway sila mag-akad iban si pag-angkat si lima mo. Law mo Allahu Akbar, maubos siya pabar, kaya bubutang mo na yung lima mo rin di. Aw niyang kaiwanan, magpakauna yung lima, ampain pagtakbir. Allahu Akbar. Tayo na isabing bihad sa wala siya nakaagad to na aturan. Allahu Akbar. Di man dyan. Wala ito nakaagad to na aturan ng bihad. Atawakan, makauna in lapal ang pain lima. Allahu Akbar. Wala siya nakaagad na aturan ng bihad. Bihad din tuloy na mo in haaturan. In haaturan, tumagna in pag-angkat, hapag pamumusin, Allahu Akbar. Dina. In hukuman siyang pagsintak kabalikan ko, in hukuman niya sunnat hay'at. Sunnat hay'ah. Naam. Makapila ko mag-angkat sin lima. Tabiho. Dungdungin yung maray. Sunnat in mag-angkat lima haupat parakala. Haupat hal. Muna hiangkat mo yung lima mo hawaktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Isa. Hawaktu kau rumuku' dua. Bagian mo bihan. Naam. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bangkau rumuku' angkatan na isam. Allahu Akbar. Bangkau mag-i'tidal, angkatan na isam pagbalik. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman, iangkat mo, hamidah. Ikapila na. Tu, kulang pahambok. In hikaupat, amin hawaktu kau timindog. Daing harakaat hikarwah, daing hatashahudul awal. Puwaso magtashahudul awal, lang mo Allahumma salli ala Muhammad. Timindog na sakan. Allahu Akbar. Pagtindog mo harakaat, hikapila, maulana. Hikarwa, ikaw masa. Tindog mo ring harakaat, rakaat hikarwa. Pagyan mo Allahu Akbar, ay angkat mo magbalik. Makapila kita magangkat si lima. Kaupat. Balikan ko. Hawaktu kau humug takbiratul ihram. Hawaktu kau rumuku'. Hawaktu kau mag-i'tidal. Iman hawaktu kau timindog daing ha. Daing kau hatashahud al-awwal. Iangkat. Allahu Akbar. Ang kaiwanan pagkakitaan. Pag yan nila men sami'allahu liman hamida. Yan sadya. Na nasahbahain sa bahayang? Naam, sahih. Amu sadya. Wala kau nakaagad tudha na aturan. Hamu jahab sin Imam Syafi'i pag yan mo sami'allahu liman hamidah. Iangkat mo pa yung lima mo. Naam, sunnah in hukuman niya. Naam. Ano ta maka dalil
Sin, bangkaw rin hamo in tashahudul awal, pagtindog mo, iangkat mo magbalik. Unin dalil hayan. Nasabot na hadith, riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim, dahin kan Ibn Umar radiyallahu anhuma, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر. إن كاونا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سن ابن عمر أوقت سيسمود سمنبها yang diangkat min dua limannya sambil magtupad iman sin حذو المنكب. Namun ini apa? Takbiratul ihram. ثم يكبر فإذا أراد أن يرفع رفعهما bang si amuin tumungana daing harukuu hiangkatnya na isang magbalik lang sin Ibn Umar. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' bang si amuin tumungana daing harukuu hiangkatnya magbalikin amuin limannya hikatuna. Naam, sambil nasabbut hakayban an hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam min aghisin mga sahabah idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi iban bang siya timindugna lang sin Ibn Umar daing harak'atain daing hapwasin pagtasyahud pagtindog niya iangkat niya magbalik ilima niya nabangkaw mabaya magumpa at kayo may namin pangadji sumungsong yun sa bahayang Isya jaga hitod so ikaw makaupa taupa tamam pag-ubos mo magtasyahud il-awwal pagtindog mo mangkawala na biyaksa imbaran mo sunnah in hukuman niya sunnah in hukuman niya tayyib bihaon paghugta Allah pagyamu sami Allahu liman hamidah yangkat ano yadto hituntun mo na sadya atawakan hibalik mo pamari. Naam, sabbutun tayni sa mabsin mataudin amuin magjatu bihay. Unin hukuman. Puasta mo indeng haruku, pagyan mo sami Allahu liman hamida. Hibalik mo pamari paamuin daghal ataw kan hituntun mo na sadya. Naam. In hukuman simpag butang sin lima, puas sin ruku, suway mo siya hituntun na. Suway mo ituntun na ayaw mo nabingan paraghal mo. Tabi, amuyad to in asol, papanawsin amuin mga ulama. Aun din ha mga ulama, tiyo-tiyo. Din ha mga ulama, amin mga ulama bago. Imiyan na ang puas mo magruku', pagyan mo sami Allahu liman hamidah, yangkat mo, hibalik mo. Sumagawa in jumhur, majority sin mga ulama, laung nilari na hibalik, hituntun mo na sadya pababa. Mafhum? Matampal na ito insyaAllah? Tayyib. Naam. Idhan raf'ul yadayn inda takbiratil ihram. Hikarwa, dayha mga hayat, nasabot, wad'u yadihi al-yumna. Hibutang mo in lima tuo. Ala dhahril yusra, hababaw sin lima, lawak. Hababaw. Biyan din yung pag-ulin. Sabi ko. Naam. Yung pag-ulin sin lima, bihan. Amoy din rusok. Bihanon mo yung lima mo. Di. Bihan. Tamam? Mukun bihan, ang kita ko ba nagbihan. Nagbusaw dahon niya madto. Bihan. Dahil hindi bihan, ha? Salat, dahil hindi harusok. Wano mo marin lima mo bihan, ampa mo bihanon. Ha? Bihan. Simu da bihan, atawakan bihan. Tamam? Bihan, ha? Bihan, pagbutang. In hukuman sin pagbutang, sin lima, tuo. Hababaw sin lima lawa, in hukuman niya, naam sunnat hay'ah. So pa maun manu sa simang bahayang Allahu Akbar tiuntun niya sa jabihan wala niya biutak. Unin hukuman si sambahayang niya. Sambahayang niya okay ra. Amu sadja wala niya nakain sunnat hay'ah mo niyaun. Naban sa pa tiuntun niya sadja sujuran niya pasahwi. La, di niya na sujuran sahwi sawabing katinggalan niya hay'ah. Na. Yung katinggalan niya hay'ah. Tayyib.
Qul. In lima. Kalau maka tara hindi bang hawno hibutang in lima. Now. In lima ta, bang kita magsambahayang. Hibutang mo siya hababa sindaghal. Amoy nindaghal? Hababa siya sindaghal. Taas siya simpusod mo tiyo-tiyo. Allahu Akbar. Ni, normal. Tamam? Hamujahab sin Imam Syafi'i, hababa sindaghal, hataas-taas siya sin pusod. Allahu Akbar. Ayaw ko magpasigpit sin baran mo. Ang kaywanan to, Allahu Akbar. Uy. Ang bihan, biya magpikul sin baran. Ang yan isab kaywan, magpakaran do, Allahu Akbar. Ay. Naam, dah hindi, haut. Allahu Akbar. Tamam? Dah hindi. Supaya mo inlong tabihan, di kau kahunitan dato. Naam. Amo yan to inhikarwa, dahing mga sunnat abaw. Ang kaywanan pagkakitaan ko kaywanan, dah hindi hipagbutang. Allahu Akbar. Iday bang day haw nun biya pangadji bihain. Naam. Long nila bahasa suwaimbar iman sadya iban alisto. Naam pagkalong ning puddang yan na hindi nakauna yadto. Nara hindi long ni pagbutang. Misan long niya aw biya mga kumawas mga kuntara magtoy siya makahublot sinamuin kwan yan tukumbun na. Tamam? Kun siya bunalin biyan. Namasa ko bang hajaman biyang bukun na rin hindi pagbutang. Na, nawang biya to suway bihan. Na, way. Na. Inhikatu niya. Inhikatu an-nadharu ila mawdi'is sujud. An-nadhar ila mawdi'is sujud. Dahil mga sunnat sunnat hay'a in nazar in pag-atod mo harap pa kainin atod mo mangkawak mo nagsambayang ila mawdi' patampat pagsusujuran mo in pangatod mo hawak to ka sa sambayang ila mawdi'is sujud patampat pagsusujuran mo miyadi ang tamag sambayang kolong Allahu Akbar atod mo pa kain atod mo maun. Maun na atod mo. Allahu Akbar. Naam. Rumuko kaw, damig ka madto. Malain kan bang kaw amuin bihanon mo na lima mo. Mga amuin magtasyahud na kaw bihanon mo na lima mo. Naam. Pindahon mo na yung pangatod mo na yung hatampat pagsusujuran, atod mo na maun. Pagyan mo, ashhadu an la ilaha illallah. Atod mo na maun. Sambil sadya mo yung hibaba mo ini, pagsalam mo ang pakaw, naam, hibaba mo inyo. Bang di mo pahikabihanin na mo yung lima mo, atod mo pakain, atod mo pa mo in tampat pagsusujuran. Misan pakaw long sin mga ulama, yaon na kaw hatungod sin Kaaba. Pasando nga, yaon na yung Kaaba haunahan mo. Kikita mo yung ko si masambahayang, di na kaw paaturon sin mga ulama pa Kaaba, atod mo ra pakain, atod mo ra pa mawdi' as-sujud. Maun dapat tempat pagsusujuran, main kanin Kaaba yaon naunahan mo. Bihad tinakisin aming mga ulama labi luba na hamujahab sin Imam Syafi'i. Na makruh in hukuman sin manusya mag-atod madtumari. Ang kaywanan to magsambayang Allahu Akbar turuning kataan bihan. Basahon yung mga halaw hataykod sinamuin badyo kaya susulat. Basahon kataan bihan. Aun waktu yan umatod papakid. La hawla wala quwata illa billah. Aun waktu magsambag pa cellphone. Aun kayo na magsambag cellphone. Nakasako pa ko ito mo kunday di sa haram. Haray ko to nagsasambahayan. Biya madto kimatingog na yung cellphone niya. Kiwan niya sa jabag, kiyawa niya ang paniyabiyuhi. Pasyaim niya bang mga kato, tawag man ko balik, kagisambayang pakulong niya. Pabiyalik. La hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Naam.
Nahangkan dam yakruh sin syara' in amu in magatod madtumari. Aun yan bihan. Atod madtumari. Naon kay manan umatod pamataas. Nain Rasul sallallahu alaihi wasallam unin baita ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi shalah. May talong ning kay wanan mga manusia sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghangad lang niya umatod pataas sin langit bang wakto sila magsambayang. Naam. Mamaya ka sila lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yantahunna an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum. Humundong sila lang sin Rasul pag aturan magtumari. Bang sila ri mabaya tukhtafan amu in kaon sin Allah Ta'ala pangatod nila mutahon sila sin Allah Ta'ala. Napila sadya manusia, subhanallah, ingkudanan simbanda ini. Biabandaan kita sin Rasulullah, pahundungun kita rin hapag atod madtumari luba na yung umatod ko pataas nagasambahayan ko. Bangkaw rin humundong lang sin Rasulullah, arakala in Allah Ta'ala, kaon nin pangatod din kayo mo ay bima'na butahon niya na ko. Tabi, bangkaw magsambahayan, atod kaw pa mo in tampat pagsusujuran mo, paaw na rin doon in khusyu' amu yaning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inhi kaupat, dain ha mga hayatus salah, at-tawajjuh, aw du'a al-istiftah, du'a al-istiftah. Pagtawajjuh, amin du'a at-tawajjuh. Unin natin sin du'a at-tawajjuh. Amin dua amin imian kawajjahtu. Pagtaon sing kaiwanan du'a ul istiftah. Dua panguka biha sambahayan. Pagyan mo Allahu Akbar. Magtuy kaw dumwa pangukab mo sambahayan. Bang mga parakala law nila opening remark ba siya ini sa sambahayan. Biyan din pagdua tawajjuh. Mataod dua tawajjuh du'a ul istiftah. In amujhab sin Imam Syafi'i in hipag amu in long tabihan. Naam. In hipag hidu hamadhab sin Imam Syafi'i amin riwayat ini. Amu in mamungkaw wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين لا ينتؤمان بواسمبان بإذن الله تعالى. الله
رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. Dainha mga sunnat hayat impagdua at tawajjuh atau akan doa ul istiftah pangindua pangukabisin sambahayan pagyan mo Allahu Akbar magtuy mo na hirwa ayin dua ayin imian ka wajjahtu ayan ko siya susulat wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Naam. Ano yung makna sin dua mo yan? Inhati sin dua mo yan. Wajjahtu wajhi, patudjuhun ko yung bayho ko. Wajjahtu, patudjuhun ko, paharapon ko yung bayho ko. Bima'na, magtagipon kau patuhan Rabbul Alamin. Patudjuhun ko yung bayho ko, pakain, lilladhi fatara as-samawat. Patuhan, amuin nagpapanjari, fatara, ay ibtada al-khalq, amin panagnaan nagpapanjari, wala siya kaunahan. Amin yung ma'na sin fatar. Patudjuhun ko, paharapon ko, imbayho ko. Patuhan amuin fatara as-samawat, nagpapanjari simpitong lapis langit, iban sin gumi wal ard. Bima'na, biada kau imian ya Allah, tulus ikhlas maun kay min pag-ibadat ko. Hanifan muslima, mabuntul, muslim, nagmamalilla kay mo ya Allah. Wama ana minal musyrikin, iban bukon in kaaunan ko rin ha mga musyrikin. Bukon. Panauhid patuhan. Ang pakaw na mong, inna salati, sabon na ito din sambahayang, wa nusuki, iban sin pag-ibadat ko. Daan yung pagsumbay ko mga kurban. Wa mahyaya, iban sin kabuhi ko. Wa mamati, iban sin kamatay ko. Naam kansyukatan, lillahi rabbil alamin, hiungsod ko patuhan Rabbul Alamin. Tulus ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Amo yanin makna niya. Inna salati, sabon na ito din sambahayang ko. Wa nusuki, iban sin ibadat ko. Agad din pagsumbay.
wa mahyaya kabuhi ko, wa mamati kamatay ko, lillahi rabbil alamin, hiungsod ko katan madtupatuhan Allahu rabbul alamin. Allahu akbar. Way limingkat sinamo yung Pangindoayan. Ang pakawim yan, la syarika lah. Way roon sa kuto niya. Way sa kuto sintuhan. Isa-isa niyara. Impyag patudjuhan ko sin ibadat ko. Isa-isa niyara. La syarika lah. Way roon sa kuto niya. Wa bidhalika umirt. Haindamikyan yan naraak ako. Ay bima'na, hapag patimbul sin ammal, hapag pa-ikhlas sin ammal, naraak ako sin Allah Ta'ala mag-ibadat habihan tibayhuan niya. Wa bidhalika umirt. Wa ana minal muslimin. Ibanin ako dayng ha mga jumlahan sin mga muslimin. Amoy nagmamalilla hakabayan sin Allah Ta'ala. Amoy yan timma'na sin dua mo. Ang kanda hawak to kau dumwa. Suway mo yan, tulong simbasang galis, pil na pil mo. Kung sadya ko mag amuin bulaburon mo sadya. Wajahtu wajhila ladhi pataras samawati wal ardahan. Ikaw kahatihan. Sabang yan to amoy mahantap. Allahu Akbar. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر. Pag-ubos mo, magdua, dua التوجه, ang panakaw lumatun pasunnat hayah, sumunok kanya, amuna in ta'awudh, mamungkaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amuna in al-isti'adha. In hati sin isti'adha, mamungkaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim, puas mo magtawajjuh. In baita sin Tuhan Rabbul Alamin halom sin Quran, fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Bima'na, apabila kau amu insung mamassa sin Quran, pag a'udhu billah kau, pagpatilibon kau pa Allah, dahing ha amu in shaitanir rajim, amu in biulaw sin Allah Ta'ala dahing rahmat niya. Nabang sa upama, kalupahan mo yung pagtawajjuh, nakadiretso kau pa a'udhu billah, law mo Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kalupahan mo yung tawajjuh. Dahil doon bang mo siya kalupahan, nakadiretso ko pa, a'udhu billah, malawa na yung kasunnat sin tawajjuh, ayaw na ko magbihing madto. Tamam? Law mo Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Law mo kalupahan, ono magbihing pa ko pa, wajjahtu wajhi, halas, di na. Tuya na. Atawakan na kayan na ko, bismillahirrahmanirrahim. Pagtumtum mo, wala ko nakapagtawajjuh, magbihing pa ko? La, ayaw na. Malawa na yung kasunnat niya, bangkaw na kasud na pa-a'udhu billah, at tawakan na kasud na ko pa bismillahirrahmanirrahim. Naam. Aun sambahayang, wala siyun natin pagtawajjuh na doon. Biyasin sambahayang salatul janazah. Sambahayang janazah, amuin sambahayang janazah. Ang bakaw mapataya, naam, lumabay rakat, insyaAllah, ang biya din isambahayang janazah. In pagsambahayang janazah, wala siyunat dahin doon in magdua pa ko tasyahud, way, magdua pa ko tawajjuh, way na. Diretso na ko magtuy, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman, magfatiha na ko magtuy, mayta, sabab, in hapagsambahayang janazah, in kahunahan dahin doon masamot iban masigla, karna, in amu in manusya miyatay, di na siya manjari, alalun malugay, isway na siya dahon magtuy pa amuin, tampat niya mo na yung kumul niya. Tandaan, turi na komisan, papagtawajjuhun, na ang padiritsuhun na ko magtuy, na ang sarta paparuahan na kayo mo magtuy. Sambahayang salat, al-janazah, tumtuman ni wayroon na, bukon na sunnatin, magdua at tawajjuh. Hikaruan niya, mahug nga in dua at tawajjuh, apabila tapaot na in waktu. Tapaot na in waktu. Laong tayo waktu sin maghrib, daing halisag lima tunga, palisag unom katluan. Na late na ko nagsambahayang maghrib. Pagdatong mo 6:25, na tiyo-tiyo na kuman, gumuha na yung maghrib.
dain doon pagka mahanggaw na kau, humuwa na in waktu ada, pagsud mo sumambahayang, diretso na kau magtuoy, pa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ayaw na kau humapit pa magdua at tawadjuh, lukayan kau, arakala makasudin waktu, hambu. Hikarwanad. In hikatunya, mahug in dua at tawadjuh. Apabila pagsud sin ma'mum, in imam rimuku' na. Allahu Akbar, rimuku' na. Dahin doon, pagsud mo Allahu Akbar, ayaw na kau magdua at tawadjuh. Diretso na kau magtuoy, rumuku'. Diretso na kau magtuoy, rumuku'. Naam. Sabab bang kau nagdua at tawadjuh pa, dahin doon hikabin na kau sin imam, arakala bang maglayo na to din amuin, gap niyo karwa, mahinang sabab mabatalin, sabayang, kandad tuwang kau, nag-uus-us na tapaot, iban sin, hikabin na kau sin imam, tanakanain dua at tawadjuh. Ipapatanak na sin syara'in dua at tawadjuh. Naam. Naraindo. Hati niya, in hukuman sin ma'udhu billah, in hukuman niya hayat. Bangkauri makapag-a'udhu billah, wayrun dasaan niya. Di mabatalin sambahayang mo. Naam. Labi marayaw, in mag-a'udhu billah kau hatiap-tiap rakaat. Taba ko mamassa sin Fatiha, amung na kau a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Naam rakaat hikarwa damikyan, hikatu, hikaupat bihadtura. Aun dahing mga ulama imyan, mag-isti'adha, mamung kau a'udhu billah, panagnaan rakaat sadya. Hikarwa, hikatu, hikaupat, di na kau pa papag-isti'adhahun, papamungun lang tawihan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hawnu kau rin dito insyaallah, in parakala maluag wayrun dasa niya. Now, in hikaunum, dahin ha mga sunnat ab'ad, sunnat hayat, al-jahru fi mawdi'ih, wal-israru fi mawdi'ih. Al-jahru fi mawdi'ihi, wal-israru fi mawdi'ihi. In hati niya, al-jahru, pagpatanog, hatampat niya, wal-israr, paghipos, hatampat niya. Naam, hipusun mo, hatampat paghipos. Iban, patanugon mo, hatampat, amuin matanog. Ano yung pagyanon dahil doon? Naam. Bangin sambahayang doom, in karyasa liya sambahayang doom matanog. Tamam? Sambahayang doom, in karyasa li matanog. Sambahayang maghrib, so ay mo patanugon. Sambahayang isya, so ay mo patanugon. Sambahayang adlaw, in karyasa li rain doon, hipos. In karyasa li rain doon, hipos. Naam. Nabangsaw pa ma, aon si mambahayang sinluhol, sambahayang hipos. Ang pasiya nagpatanog, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, matanog. Sin, in waktu luhol, tampat waktu hipos. Unin hukuman si sambahayang niya, rakala masubukaw. In hukuman si sambahayang niya sahiha. Okay rin sambahayang niya, amo sadya nakalanggal siya sara, sunnat hayat. Ano niya nun mo kanya? Pasujuran mo sahwi kanya? Ataw along umisandi na? Pasujuran ta pa siya, tawari na maula na? Di na. Sabab may ta, hay arain na amuin nakwan niya. Innalanggal niya. Hay innalanggal niya. Naam. Subo-subo matanog. Fi subuh matanog. In subo. Ulatay al-isya. Amuin 2 rakaat sin isya. Panagnaan 2 rakaat matanog. In 2 rakaat hinapusan bukon na matanog. Naam. Maghrib bihad turaysab, matanogin 2 rakaat in last bukon na matanog. Bang adlaw, matanog dah sambahayang adlaw Jumaat, patanugon. Sambahayang idain, amuin 2 Eid, haylaya haji ban sin puasa, matanugin basan sin imam. Khusuf, sambahayang bang maglaho in bulan, iban sin bang maglaho in suka adlaw, matanugin basahan niya. Naam. Wa khusuful qamar afwan, amuin bulan, bang maglaho bulan, matanugin basahan niya. Istisqa, bang magsambahayang mangayo ulan, matanugin basahan. Tarawih, sambayang tarawih matanog. Iban sin witr sin Ramadan,
Iban sin amo inlong tawihan, kaibanan pa wala tanasabon. Na, pagpatanog, hatampat niya, sunnat hay'a, paghipos, haamo tampat, subay hipuson, hukuman niya, sunnat hay'a. Pangasubo, arakala, kaibanan, di niya kaingatan, laong niya, aun sambahayang ko, qada sin isya. Kasambayang ako qada, wala ko na sambahayang in isya. Pagbati ko, adlaw na. Qadaan ko na yung sambahayang isya. Dahil hindi sambahayang isya matanog. Bang hawak to niya. Qadaan ko na sinadlaw. Ano ba? Bang ako magqada sin waktu isya. Haadlaw na. Patanugon ko pa ba at tawakan hipuson ko na. Bang ikaw maulana? Hipos na. Qadaan mo yung sambahayang matanog sa hadlaw na. Bang ikaw maulana? Hipos at tawakan patanuon mo na. Sa mabing sambahayang qiyadaan mo yun, sambahayang matanog. Bang ikaw maulana? Di mo na patanuon. Apanday ka po, Masya Allah. Laungsin mga ulama, wal ibratu fil faita biwaqtil qada. Jagahan mo rin doon. Buko na mo yung sambahayang gantian mo. Amuin waktu. Time. Amuin pagganti mo yan to. Bang in waktu hipagganti mo kanya adlaw. Hipusan na misanin kaya ingkiyabaan mo. Isya. Nabang sa upama wala mo sa sambahayang luhul. Qadaan mo si harum. Kumpas mo. Patanuhon mo, tawakan hipuson mo. Hipos na. Maita. Sababin, mahal ka amuin, waktu amuin, hipagbabayad mo yan. Bang doon, naam, patanuhon mo na siya. Tamam? Patanuhon mo na siya. Sababin, waktu yan, mahal ka. Naam. والعبرة في الفائتة بوقت القضاء فيسر في العشاء نهارا نعم ويجهر بالظهر ليلا لهل ولا مكسمبهيان hipos in dhuhr, hipos at tawakan patanog. Hipos ha? Qiyadaan mo siya sindum. Patanugon mo, tawakan di. Patanugon? Bang ikaw tuan? Di patanugon. Patanugon. Sababing mahal ka waktu. Biyabaitan na kung wang duming karya sa liharom, matanog. Haadlaw, hipos. Ampay ni ibra, inamuin mahal ka, injarahan mo rin doon namuin, waktu hipagtutunay mo adto. Na, tama? Ba't ka mo rin makuha na? Arakala makakuhan kita. Tayo, uson tanyo ini. Hinapusan at ta'min. Dain ha mga sunnat hay'ah in ta'min. Hatisin ta'min, amun mamungkaw amin. Kaya din yung pagpamung amin, aun mataud qiraasin pagbassasin amin. Manjari kaw imian amin. Amin. Manjari kaw imian amin. Aun qiraa bihad. Aun day sab qiraa amin. Amin. Upatin qiraasin amin. Unilla bi afdal iban sin mashhur. In mashhur biasin paghinangon na to. Amin. Mahaba in haruhul, dahil sinhaamuin hapanagnan. Ampain ka to on waktu yung pag-amin, mahaba in hapanagnan, dahil sinharuhul. Amin. Balis kuat. Balis katimbyan to. Mahaba in haruhul, dahil sin haunahan. In haunahan madbadal. Amin. عارض للسكون آمين بهذا طيب نبيهاun pag-amin sunnat ha imam pag-amin siya ang kaywanan imam pagjaga-jagahan ko yung kaywanan pagyan niya wala dhalin di mag-amin naam takaran niya sa jama'a mag-amin sunnat ha imam iban ha ma'mum si buda isa-isa mo atawakan aun iban mo sunnat kayo mag-amin
May tadto. Dungukol na to kuno. O rin kalabyan si mag-amin. In kalabyan si pag-amin. In baita si Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadithun sahih. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, "Idha ammana al-imamu fa-amminu." Apabila umamin na in imam, amin na kamo. Atin niya hinduan kita sin Rasul, ayaw kau muna dahil haamin sin imam, ayaw ko isang magpahuli dahil haamin sin imam. Sa buha, iban pagsabtan ko, iban sin siya. May tadto, bang nagsabtanin aminan mo, iban sin aminan sin amuin imam, iban sin aminan sin malaikat, o mga malaikat umamin. Ulim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fa inna man wafaqa تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Karena sabda sin Rasulullah, hisiyu-siyu, in nagsabtan, in aminan niya, iban sin aminan sin imam, iban sin aminan sin malaika, automatically lang sin basa ang galis, papasun sin Allah Ta'ala yung pardusahan niya limabay. Narimukan parayaw, yung pag-amin mo. Sa kuno yan to, bang magsabtan, mag-agad. Ayaw ko tuod mo na rin ha imam, ayaw ko magpahuli. Nabang nagsabtan in imam, in aminan mo, iban sin imam, sarta simabtan in malaika, nalong mo, tupak na kau, papas yung pardusahan mo, bidnillahi ta'ala mabay. Tamo yung dayaw sin Allah Ta'ala, alam ko pagsambahayangan kiparat na, hapag aminan mo kiparat na, hauno kau, pagpakpak sa Diyos yung pardusahan, karena kaingatan sin Allah Ta'ala, in kita bardusa. Matao din amuin, pardusahan magkahinang simbiakato tanyo anak apu Adam. Na mahuli rin doon biidnillah, tumtumun tanyo in amin, patanukon, bang kelupahan mo yung pag-amin, ayaw ko mabuka, ayaw ko mahanggaw yung sambayang mo sahih, iban ayaw na kau magsujud sahwi karna, in kelupahan mo sadya, kiyabihin mo in sunnat hayat, murah-murahan insyaallah ta'ala, balikyad to kanapan na to in sunnat hayat, aun palawihang po biidnillah subhanahu wa ta'ala, mahuli bang aun pangasuho, sandak man hambuk parwayaon, tumayma kita yung pangaso. Katoy. Abdul Basit, ista'id lis-salah. Iban sin ma'mum, iban sin sarta pag-amin sin malaikat, bangyan tumatugdan, yung pangasuotan, jadi kaingat ta, nagkugdan yung amin sin malaikat, wala tayo, iban sin amin sin kita. Iban sin imam. Biadir hikaingat ta sin nagkuddan, nagsabtan. Inaminan tayo sin malay. Di tato kaingatan. Sabi siya, kakitaan. Sa malagguin chance, 90%. Bang nagsabtan in aminan mo iban sin imam, in malaikat makadda. Takakal day sabi malaikat, sumabtan day sabi. Bukunin malaikat halipulo kaya si manusia. Umus na kita ito pa amin. Di malaikat, madsaka raisab. Pasabtanon niya raisab. Sabab niya makadaisab siya imam. Na jangahan mo sa dyan kayo mo. Bang nagsabtan na yung kayo mo. Iban sin imam. Long mutakbir na ko. Miya ka din malaikat. Tamam. Nari. Way mo naka. Di mo maka. Di ta maka. Ha. Waalaikumsalam. Biar din ito tuan. Wayron da siya niya. Ayaw sadya makahaba tuod, punon niya mga tupa upat, humaba. Banghata mo yung kabira nito sambil mari, wayron da siya niya, insyaAllah ta'ala. Ayaw sadya humaba tuod. Matao din mga dua ul istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-mashriq. Mga hadith. Wayron na? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا علما لا ينسى يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.